Mwebale ino mwebalire Kimu okwekumira ku ABS Television. Amalina gange banje tatu nila Catherine nzwira 10 district ndi mukali mugwere. Olgoye Rice lukoba ntolwati. Akubinga niya kuwengira mbantegezi achi. Oyinza okusanga ngoli ku kampuni emoiza nibakoba tokola kusa lwachi abane ensonga lwachi akube ntakola kutakola kusa. Oyinza okwaba nibakutya misayeke weeks 2 oba mwezi gumoiza oyokuona nga ba advertisingira wandi nokoba akangezyeko oyokuona nga bakumba mputegezi achi. Oyinza okusanga boss wo ogubeta oluswata nakoba Catherine tokola kuswa nze nkubingire yaba lwachi kumbe akuwairengira norecho mbane ntokuluvunula mu Luganda ngankoba akugoba yakuwe kubo mbantegezi achi. Oyinza ogenda ewantu ne bakugamba nti gundi tokola bulungi oba Sara tokola bulungi abakuwadde ki ekkubo advertisement sizijja ogamba kangezeeko wano ogenda okulaba nga bakuyise. Norecho neyanzire Kimu mwebale ino kwekumira ku ABS Television mwebalire Kimu timuzwako mubeko.